Assalamualaikum. Sekarang saatnya menikmatin ya nasi goreng merah ala Wong Palembang. Pastinya ala dapur Ita Yudis. Wow, lemak nih. Ini seperti ini ya nasi goreng merah ya. Kita taburi dulu dengan bawang goreng. Nih, sekarang kita santap ya. Nasi goreng merah nih. Nasi goreng Wong Palembang ya. Khasnya Palembang. Nih seperti ini ya. Ada cincangan daging, telur dadar ya, terus ada acar ketimun ya, terus ini sambal merah ya, sama emping goreng. Bismillah. Ini dagingnya ada rasanya manis-manis gurih ya, dipadu sama nasinya yang rasanya luar biasa ini. Dengan telur dadar ya, dan tambahkan sambalnya nih. Alhamdulillah nih ya. Wow. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer.